Ali arjulong nilita social media long penana tum lahai lam kaning je karbiang long pen bang pho di mahasau pen nut bang trok do la bang trok bong pen asam cabinet long jok manda di mak long pek pon pe pu kan niligi puja bang ke lahai lo je ilitum amunit tum la so daud long dunang ni ilitum amunit la so daud long dunang ilitum ke karbiang long pen di mahasau already bang hini cabinet minister do CEM tum da cabinet minister reng lo lapen niligi puji bangke HD puhang ju HD ke lagat non akam do welo HD ke nili Assam government fan chuning ri banglai lo HD department masi hadak pen pavedet na po atema 95 aninkan Indian Constitution Amendment 100 penapi hala bangso 30 department bang non bang nili ke chinia teng plongte ilitoma CEM akehaya bangke laso 30 department additional 30 department inherent subject lo apot lo hai lase additional pu lase aprang pen around 40 subjects lase laso 40 subjects a directorate jong si karbiang lo arlo dolo plonde HD minister piakam dola HD akam se avelo HD minister ka akam se avelo nge athe ka control ji ke CM se control ji mati HD akaman ke kenesi klempo lasi karbiang long pen nilige chinia tengke lituma kaching hona MLA lo ili to masi make hai lo alangli cabinet long ar pu dengun de banke lage isi wise decision lo lapen non la bangso 30 department a banke nangli langon je additional 30 department a banke 95 paninkan masi April chiklo Assam Legislative Assembly long si unanimous is resolution do hala so resolution a tenglo plongte angtona department mukha bangta larak nang piapo asab kene executive power muka bangke nang transfer lo 95 aninkan si lansi laso aninkan masi 95 aninkan masi niligi chinia tengke Indian Constitution ta isi amendment 1 lo laso amendment 1 det penafike legislative power bangta nono bange Ladakh Karbiang Long Autonomous Council pen di Mahasa Autonomous Council long ko lasi haladak Assam government long bangke HD Hill Area Development ko department bangke akam sevelo Hill Area Development akam bangke di Mahasau pulonte di Mahasau Autonomous Council CEM si langpo Karbiang Long pulonte Karbiang Long Autonomous Council CEM si langpo lasi ili tuma muni tum lasong bang controversy ke wan penan social media long nilita theklong he je Karbiang Long pen bang pho di Mahasau pen bang trok MLA to pan mane ignore det si inut bak honda minister pipe bo kali ini ligi chinia tengke athe cabinet minister already kido tanglo lasi ili tum non ke nang sora bangke hala 30 department mukha directorate bang immediately mantu se Assam government bang nang transfer jima nang transfer da lo plon HD akam savelo amben legislative non la bill ke do jagalam klanglo je jaga bill ke han ninkan proxinar ke 2019 pen chenglok non anta jaga bill ke HD long pending ko laso bill mukha ke HD long dami aron veke bharat kachira rono alo tenglo ponde lage direct governor long sidampo governor jong sipene kindia thai do ponda nang return po Karbiang Long Autonomous Council ba di Mahasa Autonomous Council along sidang transfer po Ladakh reconsider nai pupo lapen labang so reconsideration claim tame ba claim te tame puthot governor long lelo plongte governor bangke labangke SN bangke nang pivek nang po lasi legislative alam bangta confusion ki doji alam ave niligi chinia tengke lapen labangso a confusion kavedet nai po alam thia puthak abangke ili tomara to ningje jesi penan social media lo bangke minister ta kelong dun abangve pene pusipu sila niligi puye bangla halo ye Dr. Tuliram Rohang ke lage wise decision podim bangela halo alangli lahai ka implement ye phaselangli ka bor ilo lahai claim lo pulong de cabinet minister ke non ke HD minister pulong de akam avege cabinet minister HD ministry long ke kam save angtona development adaksi doet po lapen angtona power ke bang edja fansi nilinga matha tenga bangke Karbiang Long CEM Dr. Tuliram Rohang ke hai bangke lahai selang li claim bom lo lapen laso department bang lo pulong de lage HD minister atheksi suselo ke society bangla hello HD pulong te hadak Assam long ke ise department ason si pinchong mati sita da Karbiang Long lo bang lo pulong te laso around 40
subjects ba department laso department ahem phu bangsi Karbi Anglong CM man po lasi langamlo pulong te Assam chief minister power and function ko an magido laso pen chingbar kai si Karbi Anglong CM bangta dukoglo lasi Assam along ke deputy chief minister arengan si non dukog mati lasi nilihin puye bangke lage confusion do nangne la ministry deng det bangke lage wise decision lasi ilitum kadu go Karbi Anglong lapen di mahasawarat tom bangke Dr. Tuliram Rohanga ke hai ke Japon BJP apan chorobek nangi including di mahasau MLA laban kadu we labang trok phanda Dr. Tuliram Rohanga hai ke Japon mati hills pen ke lasi la soteng lopolonte kadu we Karbi Anglong arat ke parti chifu pe pin pen amane ke Congress tahai mane ke APHLC tahai mane ke CPIML tahai mane ASDC tahai ko mane ke Kopenia party tahai BJP det polang wali lase angtona party bangta non Dr. Tuliram Rohang hai apan si kacuru pinangji lapen alang lipan arcu nai pusi nilihin pengke nilike mathalo